Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza. Ndaje ngo tuganire kuri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 12 z'umugoroba hariya muri Nigeria. Abaraba bakina umukino w'umunsi wa karindwi mu irushanwa ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha 2026. U Rwanda harakina rero na ekipe ya Nigeria, ni umukino wa karindwi mu itsinda rya gatatu u Rwanda rurimo. Ese 11 umutoza Adel Amurushi ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino nabahe? Turaza kureba byinshi cyane n'abavugwa. Ese umwuka wagaze ute muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, dore ko inkuru ari nziza nyuma yuko perezida mushya w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bamwita Shema Ngoga Fabrice yabwiye ko icyitwa ibirarane abakinnyi bose n'abayobozi bari baberewemo abagomba kubyishyurwa nyuma y'uyu mukino bagomba gukina na ekipe ya Nigeria. Turaza kugaruka kuri byinshi. Kapiteni Bizimana Jad ari byo yaje kubatangaza, nabyo turaza kubigarukaho muri rusange. Cyo ngusaba ni kimwe wowe no kubana natwe tukagumana tukaganira byinshi, aho tuza kungurana ibitekerezo unyuze muri commentaire ugatanga igitekerezo cyawe. Ese umukino wa Nigeria n'u Rwanda urabona uza kurangira gute? Ibitego bingahe kuri bingahe? Reba umukunzi w'Amavubi kandi ntiwagire kumanuramo udutema twinshi dutukura. Waba ari ubwa mbere ugeze hano kuri YouTube channel yacu ugakanda subscribe, abondi ugakanda no kuri like kugira ngo tujye tubana no mu biganiro byacu biri imbere, kuko hano iyo tubonye amakuru tuyakugezaho mu bambere. Wakanze subscribe rero bitona notification kugira ngo ubundi umenye nawe ibigezweho. Ikaze aho muri hose rero hatandukanye, waba uri mu Rwanda cyase uri hanze y'u Rwanda muri rusange. Ubuke kutubwira naho udukurikiye uherereye muri commentaire mu gitekerezo uza kubutanga, utubwire naho udukurikiye uherereye. Duhere rero muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho igiye gukina umukino wa karindwi mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. No umukino rero uza kuyuza na Nigeria uteganyijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu wa tariki 6 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025. Uraza kubera ku kibuga cya Godswill Akpabio International Stadium, niho uyu mukino uza kuba ubera. Kwa gatanu rero Amavubi yakoze imyitozo ya nyuma abifashijwemo n'umutoza wabo mukuru amwita Adel Amurushi. Yita cyane rero iyo myitozo yakozwe yitaga cyane ku ikipe ya mbere ashobora gukoresha kuri uyu mukino udasanzwe. Muri ikipe ya mbere rero harimo umunyezamu Ntwari Fiacre, imbere ye mu bwugarizi hagakina Kavita Fanuel Mabaya, Mutsinzi Ange Jimmy na Manzi Thierry, mu gihe Fitina Umborenga na Claude niyo mugabo bari ku mpande 2 na 3. Hagati mu kibuga umutoza we Adel Murushi ashobora kwifashisha abakinnyi batatu aribo kapiteni w'Amavubi Bizimana Jad, Mugisha Bonheur izwi nka Casemiro ndetse na Enzo Amoni. Mu busatirizi hari Kwizera Georgia ndetse na Biramahire Abedi Christophe. Abandi bifashijwe rero n'Amavubi mu ikipe ya kabiri ni mu abona bifashijwe rwose mu ikipe y'Amavubi, ni mu gihe umutoza w'ikipe kandi ya Nigeria we ari ku gitutu cyane ashobora kwifashisha witwa Stanley Nwabari, Ola Aina, Trost Ekongo, kapiteni Benjamin Frederick, Calvin Basse ndetse na Wilfried Ndindi. Hagati mu kibuga na Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Cyril Deseli na Victor Osimhen. Baza kubanzamo ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ubwo Amavubi rero aheruka muri Nigeria. Akomera ko twinjira mu mateka, reka mbabwire 11 neza b'Amavubi bagororotse, ubundi twinjiye no ku magambo ya kapiteni Bizimana Jad. Mwizamu ni Ntwari Fiacre, mu gihe ku ruhande rumwe rw'iburyo tuza kubonamo Omborenga Fitina, ubwo araza kuba kina kuruwari yose y'iburyo, mu gihe kuruwari y'ibumoso ruhande rw'ibumoso turaza kubona witwa kapiteni wa PF Football Club niyo mugabo Claude. Mu mutima wa defense araza kuba kina systeme y'abadefenseri batatu kuri iyi nshuro. Atoza kubona Mutsinzi Ange Jimmy ari
ari kumwe na Manzi Thierry ndetse na Fanuel Kavita Mabaya ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya kabiri. Uyu Mabaya rero araba ari umukino wa kabiri akinye muri iyi ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Tukaza kubona mu kibuga hagati rero abandi basore bagera kuri batatu aribo Bizimana Djihad, tukabona Enzo Amon Ali ndetse n'uwitwa Mugisha Boneri Casemiro. Abo ni abasore batatu baza kuba bakina hagati mu kibuga muri rusange 6, 8 ndetse n'10. Ba rutahizamu bo baraza kuba ari babiri, ni Kwizera Georgia ndetse na Biramahire Abedi Christophe uherutse gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport yerekeza muri ekipe hariya Etoile Saint-Etienne yo muri Algeria. Uyu Biramahire Abedi akaza kuba abanzamo ntagendutse yatakana na Kwizera Georgia. Ni systeme rero ya 3-5-2 niyo systeme umutoza Adera Murushe aza kumanura imbere y'ikipe y'igihugu ya Nigeria iza kuba yatakirwa na Victor Osimhen rutahizamu ukina ekipe ya Galatasaray. Ubwo no kuvuga ko abadefenseri ni batatu mu gihe Ombolenga Fitina na Claude bo baba bafunga impande rw'iburyo n'urw'ibumoso, rero bakaza kuba baza no mu kibuga hagati cyase baheze urwo ruhande ariko bari baringaniye neza nabo bakinnyi batatu bakinira mu kibuga hagati. Bisobanuye ko ari 3-5-2 ariko umutoza Aderi Amurushi ikipe yasemo kuba ayipanga muri rusange. Se mvise ko ayipanze uyu Aderi uramuha amahirwe angana gute kuba yakwitwara neza kuri uyu mukino ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye kubikinamo. No mukino wa 7 mbibutse neza kandi mbibutse ko ku mugoroba muri itsinda habaye indi mikino igera kuri 2. Ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo yo yatsindaga Lesotho ibitego 3-0 mu gihe Benin yatsindaga ikipe y'igihugu ya Zimbabwe igitego 1-0. Rero ubwo Amavubi aheruka mu gihugu cya Nigeria, Amavubi yatsinze Nigeria ibitego 2 byose kuri 1 mu mukino wari gushaka itike gikombe cya Afrika. Gusa ikipe ya Super Eagles za Nigeria yihimuraho mu mukino uheruka kubera i Kigali. Ubwo ni muri iyi mikino yo gushaka itike gikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha, dore ko ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsinze Amavubi ibitego 2 byose kusa. Ibitego byatsinzwe na rutahizamu Victor Osimhen rutahizamu wa Galatasaray muri Turukiya. Imikino yabanjije rero uyu muri itsinda yabaye ku munsi w'ejo nk'uko nibwagaho. Afrika y'Epfo yatsindaga Lesotho 3-0, Benin itsinda Zimbabwe 1-0. Bivuze ko rero itsinda rya 3 u Rwanda rurimo rikomeje kuyoborwa n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. South Africa iri ku mwanya wa mbere ifite amanota agera kuri 16. Benin iri ku mwanya wa kabiri yo ifite amanota 11, mu gihe u Rwanda ruri ku mwanya wa 3 rufite amanota 8. Nigeria bakurikirana baza no kuba bahanganye kuri uyu mugoroba ikaba ku mwanya wa 4 n'amanota 7. Lesotho iri ku mwanya wa 5 n'amanota 6, mu gihe Zimbabwe ya nyuma ifite amanota agera kuri 4 muri iri tsinda. Muri rusange ikipe y'u Rwanda Amavubi rero irasabwa kwitwara neza nubwo itakatisha itike y'igikombe cy'isi, kuko Afrika y'Epfo nihabwa amahirwe cyane muri itsinda kuko irariyoboye n'amanota 16 muri rusange. Bihereza amahirwe rero kuzamuka mu itsinda ari ya mbere, geta ibona na qualification direct cyase ibona itike direct yerekeza mu mikino ya gikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha. U Rwanda rero rwo ruraza gukurikizaho ku munsi wo kwa kabiri rukina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. No mukino uzabera mu gihugu cya Afrika y'Epfo, mu gihe iyi kipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo yo izaba ikina na ekipe y'igihugu ya Benin bakurikiranye n'undi ku rutonde muri iri tsinda rya 3. Rero kapiteni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Bizimana Djihad we ari byo yatangaje mbere y'uyu mukino kuri uyu wa 6 mbere ko bacacana n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, dore ko ku munsi w'ejo bwo habaga ikiganiro n'itangazamakuru. Kapiteni ikipe y'igihugu Amavubi rero Bizimana Djihad yavuze ko u Rwanda atari insina ngufi imbere
y'ikipe ya Nigeria baza guhura kuri uyu munsi. Uyu mukinnyi rero yabwetseho mu kiganiro itangazamakuru kibanziriza uyu mukino uteganyijwe kuri uyu munsi ku isaha y'isa 12 ku isaha ya Kigali. Ubwo rero yarabajijwe niba kuba insina ngufi imbere ya Nigeria atari igitutu kuri bo. Bizimana Djihad yahakanye ko cyangwa se yahakanye yivuye inyuma ko u Rwanda atari insina ngufi imbere ya Nigeria. Aravuga ati nk'uko nabivuze twaje guhatanira intsinzi bitandukanye nk'uko muri kubitekereza. Twaje hano gukina no kugerageza gutsinda, ntabwo turi hano ngo tube twatakaza amanota. Yakomeje avuga ko kandi kuba mu mibare Amavubi agifite amahirwe kujya mu gikombe cy'isi bibatera imbaraga nyinshi cyane. Mu magambo yagize ati twaje hano ngo dutsinde kuko nimureba ku rutonde dufite n'amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi, ibyo rero bikaba bidutera imbaraga. Ubwo Amavubi rero aheruka gukina na Nigeria nabigarutseho yatsinze ibitego 2 byose kuri kimwe. Gusa hari mu mikino itari iyi ngiyi bari gushaka iki gikombe cya Afurika byaje kurangira tunayibuze nubwo twaje kubona ayo manota 3. Gusa ntabwo byari bihagije kuko ikipe y'igihugu ya Benin yo yari yakoze aferi inganya na Libya ubusa kubusa muri rusange. Ubwo Rwanda rero turwifurize amahirwe masa mu gihugu cya Nigeria aho baza kuba bakina kuri uyu munsi. Se urabona uyu mukino uza kurangira gute muri rusange ikipe y'igihugu ya Nigeria n'u Rwanda? Tubwire muri commentaire. Ikindi kandi nakubwira ku Mavubi nuko Perezida mushya yashyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bamwita Shemangoga Fabrice, we ku munsi wo kuwa kane yaratangaje ko abakinnyi b'u Rwanda ndetse na staff technique ibirarane babarimo cyangwa se amafaranga batahawe y'uduhimbaza musyi bitewe nuko bagiye bitwara mu mikino yashize agera kuri miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda bagomba kuyishyurwa nta kabuza nyuma y'uyu mukino bagiye gukina na equipe y'igihugu ya Nigeria. Bakaza rero kuba basoza umukino bahita berekeza mu gihugu cya Afurika y'Epfo gutegura umukino wo kwa kabakina na Zimbabwe. U Rwanda rero zava muri uwo mukino abakinnyi abagaruka mu Rwanda abakina hanze nabo bakomereza mu bihugu bakinamo kuko shampiyona zo muri weekend cyangwa se mu mpera z'icyumweru gitaha shampiyona zizaba zagarutse muri rusange. Ubwo rero miliyoni 75 zo bagomba kuzibona kuri konti yabo nta kabuza mu gihe bazaba bavuye muri iyi mikino ibiri yo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizabera muri Mexique, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo naho ngatse ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ni 11 twagarukagaho cyane ndetse n'amagambo ya kapiteni w'ikipe y'igihugu Bizimana Djihad. 11 mbagusubiriyemo ni Intwari Fiacre mu izamu, umutima wa defense ni 3 cyangwa se 3 baza kuba barinze defense ni Fanuel Kavita Mabaya, tukaza kubona Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange, mu gihe uruhande rw'iburyo ari Ombolenga Fitina, urw'iburyo ni kapiteni wa Football Club Nawaga Claude, hagati mu kibuga ni Bizimana Djihad ndetse na Mugisha Bonheur cyase Mwiteka Semiro ndetse na Enzo R Amoni, mu gihe barotezamu baza ko ari babiri ari Kwizera Georgia ndetse n'uwitwa Biramahire Abedi Christophe. Abo nibo babiri rero baza kubashaka ibitego ndetse mu rusange abo bakaba 11 Amavubi n'umutoza Adera Murushi ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino ku mugoroba, ndetse ko ni ku isaha y'isa 12 kuri stade ya Godswill Akpabio International Stadium hariya muri leta ya Ibomo hariya mu mujyi wa Uyo mu gihugu cya Nigeria. Nibyo bikambifiza amahirwe masa abasore rero namwe mu bitubwire muri commentaire cyangwa mu byandike muri commentaire mubifize amahirwe masa, ubundi tuze gura nyuma y'umukino twongere tubiganireho. Umunsi mwiza, mukanda subscribe mukanda like, mwibuke no gukora share kugira ngo musangize inshuti zanyu iki kiganiro nabo bamenye amakuru yihutirwa muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi.